Rusya'nın Bişkek'teki elçiliğinin aldığında karşılık miting ötkürüğü tıyıu müönötün 1 may rayonduk sotu 2 dekabrga çeyin uzarttı. Yazında bir neçe miting bolğondan keyin rayonduk hakimiyat 1 aprelde mitinglerge tıyıu salgan jana al çeçimdi rayonduk sot bekitip elçilikке Ağüydün aldın, OKMK'nın aldın, Жогорку кеңештин алдын жана алату аянтын кошуп салган. Митингтерди Горький атындагы бакта өткөрсө болот. Жана эми орусиялык дипломаттардын митингтер тууралуу башы оорубайт. Алар улуу орус жазуучусу атындагы сквер кайда экенин билбеши да мүмкүн. Өз карамагындагылардан бир нерсени кантип сураганын, Москва кантип сураганын билбесек, муну орусиялык дипломатиянын жеңиши деп да атасак болмок. Rusya'nın elçiliği konsulluğu бар şaharlarda бүткүл dünya boyunca 21. yılında жырткычтык soğuşka karşı mitingler dal ошол elçiliklerin aldında ötkөрүлөт. Андай болбогондо, алдай митингтердин мааниси да жоголот. Эгерде siz bir нерсени жерге түшүрүп жоготуп салсаңыз, аны ошол жерден издебестен жаргыраак жерге барып издеген сыяктуу.